করে সবাই তুলেন একটু আশা করে রিসিভ কপি হইল আইনের শাসন থাকলে আমারে বিজেপিতে জয়েনিং করার সুযোগ দিব এটা প্রমাণ করলে আমি সব বিজেপিতে জয়েনিং করে দিব 6,500 কোটি টাকা कल भी बोला एडीसी में ऑडिट करा के छोड़ेंगे और आपको जेल भेजने के बारे में भी वो बोल रहे थे जो बोलते हैं जेल में डालेंगे वो अपना नेगेटिविटी दिखाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है अब मैं उसके बारे में रिएक्ट करूंगा तब वो इम्पोर्टेंट बनेगा जों joto saimano ex-MP Jakha Rebati Tripura by Jakha Devid Murasing controversy engi tomani tangki henkai rangsao gari payu henmani darte aboni baganyo Jakha Devid Murasing Tabuk henkai Rebati Tripura ni yakromoi BJP party o hapsinai I ako kubunyo te bubakrano henkai jelo chop sinai ex-MP Rebati Tripura o kongno khane normo wansuk tongkhana tama bomti hinma kok kubuja Devid Murasing BJP party o hapsinai te bubakrano henkai tamani bagi jelo chop naiba amake wansuk tonghana but kubikokle buwa kra henkai ayang Rebati Tripura no important seria care suruse khaya haipono Jakha Rebati Tripura ke brisinal kahake boina hamesaya sawi salbrumno khukti ranse tomani nukjaka so phatike जों दिनै पुरा तलास काहामके साइमान लायनो फुल भिडियो नाय शेयर खालादि जतो तिप्रसा काम हामे नुगै साइमानां थुं लाइथांजो 25 जानुवारि सालमारि ex-MP Jakha Rebati Tripura Day 1 दालनि कायसे मीटिंग मिसल जागा मानिक साहानो इम्प्रेस एबा हामजामुं खलायरना बागैनो जिरगि कक साका टिप्रा मथानि डेविड मुरासिं दिल्ली थाना हनैनो गोबामा टिप्रासा लुकुन याको रां थकै नाखा यागुलो अ टिप्रासारनि रांबैनो गारि गटालते राबर बागानबो पाख्या प्लास फातार हासेओ बिनि लोकेशन नुकुनि बरबाय तंथंसा थकै बेराय दंगिख्या डेविड मुरासिं आमसनो कुबै गोथार हेंगाय tangi bini bank balance phunugragya tiprasarongno thokai rangzao Devid Murasing chalak amahai khlanyo Jakha Devid no joto lukni buskango thokai chalak batpar phaltu amakai hinenyo lachimung opoman rui kok saka Rebati Tripura o kokno Jakha Devid Murasing khanaw kisabo sajagi angmani bagino lajak sala kok promurika thingno ani tiprasarok ana hamjigi kisemese rangchupaka Piaba angkuni dino gari paya rubber bagan bo paimani kiri te jodi amseno gari ketal be rubber bagan paimani tongku hinke purup rina nangnai purup rui maya ke Rebati Tripura no angla yakria police case rinai bobai ang nangkan gai kudopno buskango face face malai kok sasinai Jakha Devid Murasing amahaki police case rina hani shaka te abuni next day no Jakha Devid Murasing kupuina mohanpurni police station o Jakha Rebati Tripura ni monge complain bo khairika te o complain jaga sejak tongo Rebati Tripura ti wandal kami bo ani monge chalak thokai kok sai piri tongka ang gari kedalte rubber bagan o pakya hne but angle kuno dino amahai gari kedal rubber bagan paimani kiri Rebati Tripura ni ati chalakok sama darti ani kubama reputation respect eba manchorwan ekdom basuka lachimung bo mansuka abagino Rebati Tripura ni okok samani no jodi kobu hinkai purup ripanya nangnai bo jodi no purup rui maya ke ani eba loni bekhari step naharna angthung o application sima jago atige sejaka Devid Murasing to ayang Jakha Rebati Tripura ni monge police complaint khairika bo chalak thokesa kok sau hne henkai kokle amuno Jakha Rebati Tripura le tabu purup evidence rui demano Devid Murasing gari kedalte rubber bagan paimani joti purup evidence rui maya henkai Jakha Rebati Tripura lukuni buskango chalak thokai phajil phaltu hinjagei sheet chair ni bagai tiprasa topano phali chamani manjanai But Jakha Rebati Tripura ekdom kubuno purup evidence rui phunukman khahankai a jorake lukrok bujina sidi o Jakha Rebati Tripura borok kaham kubui kethar kokno sauhnai aro Devid Murasing je chalak bo site chair ni bagai tiprasno thokai rangsau hneino bujilai nasidi tangi hinkai jeng public luku bodinai rokba je borni thani purup evidence tongo bonus jeng bisas khainai sabu kubui tatal Khaksa bukhago Jakha Devid Murasing bo ekdom phan sotone koksai tongo ang tiprasarono thokaya gari ketalte rubber bagan paimani kari jodi purup tongke phunukti hnei wa mosomnyo Jakha Rebati no police case kharika ayang te khaksa Jakha Rebati Tripura bo ya sipa kugai lokuni buskang koksai tongkha Devid Murasing chalak dili thangna hane tiprasaron yago rang kebama nawoi gari ketaloi rubber bagan no khogi pakya hnei tabu borokni bisingo sabu kubui sabo tatal purup evidence rima bisingono saiman chinai jodi Jakha Rebati Tripura purup evidence rui maya
खारी टंका हनगाय बनो चालक अंगनाय बाट प्रूफ एविडेंस रुई मानके डेविड मुरासिंग पनो चालक मानचकनाय आमो जतो बसकां सालो जों सावै मानाय हाइपनो चिनि भिडियो नायतोने जतो तारा बाइटलटे मने सं नरकले डेविड और रेवतीनि बिसिङो साबो कुबोय साबो तातल कक सावै टना नों जेवान सुमन कम्युनिकेशना तापुकि लाजक सालो दारा डेविड मुरासिंग पुलिस कम्प्लेन खामा याकलो कासे कक सका आंगारि कतालबे राबर बागान पाइमानि न जदि रेवती तिरुपुरा प्रूफ एविडेंस रुई मानके आं खुशी खुशी खलानो बीजेपी पार्टीओ हाबसिने हनेनो डाइरेक्ट सामने नुकजाका सो आं मामप्लि नर किसा नायनेदि করে সবাই তুলেন একটু আশা করে রিসিভ কপি হইল আইনের শাসন থাকলে আমারে বিজেপিতে জয়েনিং করার সুযোগ দিব এটা প্রমাণ করলে আমি সব বিজেপিতে জয়েনিং করে দিব 6,500 কোটি টাকা Norok joto hankai nugino khanai mankana dara David Murasing amsake open challenge rui direct site tongo tabu kaka Rebati Tripura proof da rui mano eba proof evidence rui maya hankai kaka Rebati Tripura boda ti pramatho joiningi phaino dara David or kaka Rebati ni bisingo aba hakino ti prasana thokai rangsalo hinma bagai controversy engai tongo But korni bisingo sabu kuboite tatal angge ti prasana thokai rangsai tong amo joto buskang salo jeng nokne shemanai oke kaisa controversy ke amsikano payo o controversy paiman olo te kaisa controversy ka chini kaka Rebati Tripura bai bubakra arbo kisa sem to semno o kaka Rebati Tripura ba tamusu buri sinal kai salbrom boino hame sayahne yashi suri kok samang boibe walai controversy angna musung sidu जैसा प्रोग्राम मीटिंग थांकेनो राजा चालाफो राजानि बुमा आतिफो राजानि बिबि एराइफो आबो हाकेमंसे बुबाक्रानो याशिसुरि हामेसा या कक्साइ टंगो काका Rebati Tripura आबो नरबो आगिनि सिमनो सेमानजाकंना काका Rebati बै बुबाक्रानि कसारो 1.5 फुटिया 1.5 इंचि नै खेटेक मेटेक कक सावै कक बांनायमानि अमा दाबो हनगे बुबाक्रानो एडिसनि रांसाव एडिसो ऑडिट खलायै बुबाक्रानो पुलिस रम रुइ जेलो चपना हनिसे दमगिरि तंसियो काका Rebati Tripura Ama hai kokno khnai miani sala bubakra hankai Rebati Tripura no care se khaya ebate nangnu ya borno important dinamo se hane direct media ni biskangono Rebati Tripura no lachimu riwi kok sai tomni nokjasu aunur kubune khanaka bubakra sawa angati borno care khaya important dinabo musunya hane bubakra dareno saw mane bujina side lukurok ayang kaka Rebati ke salprum homki domki riwono hamesa ke kok se chirge khukte ranse tongo yango che sajane borok bubakra hankai Rebati Tripura no dam boria important boria bono care se khaya hne lashima shisake media ro buskao sawri sakha tabu okongno khnai chinang Rebati Tripura tamung tong khana bubakra bai amsik lashima shisake media buskang sair sake su amang pli norbo naine di henge bubakra je kok samani next video jaka kaka Rebati Tripura bai chini bubakra ni kok samani no tebo wapisa chairma hake teruk terke chair lain video no sajaka bai share karladi joto ti prasapan kaham hamya borbo saimantung o video no nuge buskang zora election boot bahana phaitongo wan suki babi joto ti prasaluko board riladi amsuno kok कल शाबरूम पे एक्स एमपी जो है रेवती बाबू ने एक स्टेटमेंट दिया है वो हमेशा ही स्टेटमेंट दे रहे हैं एडीसी में ऑडिट करा के छोड़ेंगे और कल भी बोला एडीसी में ऑडिट करा के छोड़ेंगे और आपको जेल भेजने के बारे में भी वो बोल रहे थे इस स्टेटमेंट पे बारे में क्या जेल में तो महात्मा गांधी भी गए नेहरू भी गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गए जो बोलते हैं जेल में डालेंगे वो अपना नेगेटिविटी दिखाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है अब मैं उसके बारे रिएक्ट करूंगा तब वो इम्पोर्टेंट बनेगा तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनके लिए मुझे माया भी आता है दया भी आता है जिस परिवार ने पूरा देश अपने आप को दे दिया त्रिपुरा पूरा हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हमने दिया उस परिवार को कोई धमकाए वो हम डरने वाले इंसान नहीं हैं और जो वो स्टेटमेंट्स भी देते हैं Tell him to read the history of Tripura. No, he doesn't even know that. It's okay, man. He does not know, and it is not my job to teach him. He will understand when the people give him a response. But मेरा एक आपको सजेशन है आज हम 160 लोगों को एक नया भविष्य दे रहे हैं उसके बारे हम लोग बात करते हैं ना कि कोई इंसान जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड और बिटर है उनका भी अच्छा समय आएगा और हम उनको भी आई विश हिम वेल आल्सो